blei pli baroi pdian subhai pi chagani ka thup khubor menta ka janmit shaban phaj ki khubor nya petchwai ki mat bakong san Saupuway hajan riu spa sapu khandai ngot ki baya bet thamai ka jimpang COVID-19 san spa khandai pulai ngot ki bala khlat nakari bat riu spa prapun riu ngot ki baya bet thamai bat khat ar ngot ki bala khlat hamegalia Kintu Modi ki pulit badang shuyo jinghikai banlong IPS bakin pinwandor yakari syaka suraja haki arpusan senam banwan. Soy ka Meghalaya State Investment Promotion Society ya ka MOU bat ka Invest India ong Menteri Rangba ka Jelau Kwanrat ke Sangma en kentil ya ki badang sedang bansengkam lajong. Bat kirmen kanong yele akai discuss through kari ka Kamal Pret Kor bat ka kinhun ki the yele akai hockey kari ban yokur takma. Ki kubor ki babanya Hadin baladon sa Saupuway hajar riu spa saupu kandai ngot ki baya bet thamai haki arpu sau kenta balala kajingdon jong baro ki bayo e kajimpang COVID-19 hakari kala kieu sya ka lai klor khan riu lak khat lai hajar kandai spa kandai pulai ngot katba kajingdon jong ki bala khlat kala kinjo sya ka sau lak arpu lai hajar pras spa shipau ngot hadin baladon sa san spa kandai pulai ngot ki badang shuklat la ong katnat ka kot ka khia Kajingdon jong ki badang sya sumar hakari kala nang kiyo haki saus ngi lenter balala. Hakaway pat kalyang katanat kakot kakya kala batay baladep bansam palat sau pupra klor nyo pupra lak tili ki daway yada sya ki jela bak Union Territory. Kadba Hamegalia la don riu spa prapun riu ngot ki baya bet thamai sau spa kandai ngot ki blakon bat khat ar ngot ki blaklat menta kasngi bala penlongai ka jingkiu jong baro ki blaklat sya ka shi hajar prapusan ngot. Menteri Rangba keri Narendra Modi hene kasngi ulakin tui ki pulit badang shuyo jinghikai banlong IPS baki day banlong kabinta bakongsan ban pinwandur yakari syaka suraja haki arpusan snem ki banwan. Ukin turu badai ban bu yakari yakamatam haswa ban shim yakanu kanu karai badai ban kinmau yakajingong bakari kadai banlong barobor hakamatam. Modi lai peliu jingmut lembaga video conference bat ki pulit badang shuyo jinghikai banlong IPS jong ka Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy ha Hyderabad hineka stem. Modi la ong baka jingele ki nangbon haringkat kalinti jong ka Roy Kapar jong kari. Ukuntu ye kini ki pulit baki day banlong ki bala pinkre ban yakun persya iki kamsniu ki bami lemba ki technology bat day banwanra da ki but thamai ban te lakam ye ki kamthok ki bami lemba ki cyber bat internet. आपके कामकाज का दायरा और समस्याएं अक्सर लोकल होगी ऐसे में ये मंत्र बहुत काम आएगा आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी ध्वजवाहक हैं इसलिए आपके हर एक्शन आपकी हर गतिविधि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम इसी भावना को रिफ्लेक्ट करने वाली होनी चाहिए Hinin kaski la soya ka MOU apadeng ka Meghalaya State Investment Promotion Society bat ka Invest India ka badai ka shnat trekam ka tanat commerce bat industry ka swakar padeng haka jindan ringkat Menteri Rangba ka Jela Konrad ke Sangma. Hadin baladep soya ka ka MOU Menteri Rangba ka Jela laong baka jingtmu ka long ban pinklan ya ka jingbei tingka haki benta ki bakongsan jong ka Roy Kapar ban kintir ki kamkhayi pateng bat ki karkhana. Ukanra la banru ban kintir ki kamkhayi pateng bat ki riba marjan. Kakinhon jong ka Invest India kan kersyan halor ka jingtmu ban wanra ya ka global value chain. Kathong ka bahakmatam ka long ban kintir ya ki nong seng kam lajong haringkat ka jingpen mi bon ya ushinrai lakadong jan rendia utid sotrun pat sopan.
Meghalaya Board of Secondary Education in Khasi kalapin benaya ka result jong ka Higher Secondary School Leaving Certificate Examination na kabenta ka Science, Commerce but Vocational Streams. Hakalang ka Science but Commerce Stream baro ki kerdan ki basya kamal labada ki school ki bana Shillong but rilom Khasi jantia. Uloigi Daily and Paswet na ka School North Liberty Higher Secondary School juway ulayo ay kakerdan ka balay haka Science Stream. Habaya kren bat ka DD News uloigi ulabatay halor ka jingpen kre ka jong u nakabenta ka ni ka examen bat ki jing ki baula syam hadien bala wanja ka ni ka klam. U principal ka ni ka school uba Richard Uriah ulabatay ba kumno kinong hikay ki Treshitom ban yarab ki kana lemba ki online class hadien bala hab ban kang ya ka school nakadaw jong ka klam COVID-19 hado menshim snem. Far more better than online classes because when you're there physically in the classroom, you can interact with the teachers. There with online classes comes a lot of distractions. So it's been like a team effort. It was like the whole school we worked as one, and we took advantage of the internet. We made sure that we connected with the students using the internet. And I feel like we had used the internet to the maximum that we can use. There was a time when parents had doubted the credibility of online learning, but with time, students started to catch up, and even now they are still catching up and starting to understand that this is the way of learning that we have to go during this pandemic. Ka Art of Living Jantia Hills Unit dangshen kalano senyang lightly ki oxygen concentrator bat ki wei ki tiar sumar kum ki oximeter bat ki thermometer sya Juwai Civil Hospital Yalong. Ya kini ki tiar sumar la IT High Superintendent ka Juwai Civil Hospital i Dr. R. Portman da i President ka Art of Living i P. Toy haka jedan ringkat i Secretary i Rasta Rimbai kamni Paya Chalam bat DH Pede. Iba toy la pentip baya kinikitiar la sam lemba ka jingera bayo na ka International Association for Human Values. I Dr. Portman ila ay kublay ya ka Art of Living ka palawan syakmat ban ay jingkersyan ya ka hospital haka porba wanja ka ni ka klam. Ka India ka don hapideng ka jingya kun ban kur takama biang haka limpong Tokyo Olympic mentakasngi. Hadien baladon katukat ningut kinong elekay kibadon kam sakiway ki jingjob ban yok kurtakama. Kini kinong elekay kilalong kibalapin kre ban poy syakatong. Kakamal Preet Kaur kalayo ban rung syaka final haka discuss throw. Hadien ba kalala ban kawang 1,000 meter haka group B. Kakamal Preet kalala ban pindep haka kerdan kabaar haka jingya kini ban yok rung syaka final. Hakaway pat kaliang kakinhun kitay yala kay hockey kari kilala ban pinlim ya ka South Africa da Saulalay haka pool A. Kajingla jong ka Vandana ban tap hat-trick kala pinlong ya ka India ban nangjan ban yo rung siya ka quarter final. Katba kajingya siat kanam u Atanu Das u balasya pinlim no haka quarter final ha utaka haru Fukuoka na Japan da Sao Lahenrio. Mentapang inyepet ika jinglong jingman kaston beneng. Ka jingshit kalong arpulai 0.0 degree Celsius bat ka jingkriat kalong kat pra degree Celsius. Ka jingsngam ka hau kalong kendai punriu na ka shispa ka por minster bat nyopu pra na ka shispa ka por janmin. Ka jinghap slap kalong arpusau 0.9 millimeter. Kandon ka jinghap slap bat ka jingtiat upertat haki babun ki benta ha Shillong bat ki jaka bamarjan. Haswa bangin pinkot ni pinkin maya pi bayakan ni ka kubor na lor ka ba pi i haki television. Pila ru banlet siya ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na kabenta ki kubor paman lakas ngi. Siya ban poy siya bukod jong ka tup kubor ngi nyepet biang sa shise ni kimat bakongsan. Sapuway hajan riuspa sapu kandai ngut ki biabit tamay ka jingpang COVID-19 sanspa kandai pulai ngut ki belaklat hakari bat riuspa prapun riu ngut ki biabit tamay bat kat ar ngut ki belaklat ha Meghalaya.
Kintu umudi yaki pulit badang syuyot jing hikai banlong IPS bankin penwandur yakari syaka suraja haki arpusan snem panwan. Soai ka Meghalaya State Investment Promotion Society ya ka MOU bat ka Invest India. Ang Menteri Rangba ke Jelau Konrad K. Sangma enkentil ya ki badang sedang banseng kam lajong. Bat kermen kenong yelek kai discuss through kari ka Kamal Preet Kaur. Bat ka kenhun kita yelek kai hoki kari ban yokur takma. Kajing ikun ya kajing pang COVID-19 kampat syem lakut. Kumta day bandeng ya kimas, penyejengah iwe na iwe pat sat kut bah ya laki keti. Te palok atungi lapor siya bakut jong katuk kubor jungi menta kajanmit, hadu banyak syam yang bat pi lesyai kasi hakajuk kapor kublay pi baro.